Abusan Prophet Roja Eden come she be abeboy remo NDC camp. While boy NDC for catch Eden come she be akugu de ama wo mu. Ebi fa Sameja mfi ho. Ese din gati adwena mosquito ho. Ebi fa Mahama no kirem kra se. Mahama edi na de wie na okwa homije ma in fact obenu ne ho kra se obegina me to ne so aba as Ghana president. Obenu ne ho so obetena ma mpanyina konwa so as Ghana president. Ensem de bebree na Prophet Roja abeboro so e de gu mframa mu aha Penyah block media mesra say ni dey mu oba like video na dawo mu oba subscribe button na ba click notification and connect latest updates na ba kire wa dwende ma me e wo comment mesra so oba so a no hye video ma nua so enya bi ahwe esi a Ghana D4 ne de omo hu ade kakra ne de ye fo mu to the scale of 100% about 85% omu nyina da ne electoral commissioners omu nyina da ne electoral commissioners every day back to back omu nsem nyina from radio stations to TV stations omu nsem nyina be politics whatever that they see now no de nyame kire Ghana so far be politics nko nyame nye bibia nkire omi ya bi politics ana we bewu asa we na be we ni aba no we e ba bewu we asa na emu na Prophet Roja edin nkom shebi so abawura NDC camp ena wotire mu se one Mahama de so wontiri so be go two term on forget it na aka no one term otwa okofie ana wache se Mahama kwa competition be ba be da NDC party ni obe contest as flag bearer there will be a serious competition and wotire mu se there's likelihood say MPP crowd betima ba power ana fi Mahama amamo na obuni de in fact eni wa be gini nsemama si obefiri akonwa so akona ho megiem a obenu ne ho NDC bet me abrekele 18 anya possible Ciao. I want spend no more betwem akọ because Mahama ko wi a ye papa Kwabenado kofo Dufo yes on ye sedun katia emienu na ebeba begina gidigidi pa Sure. yes ba yenko okon nko awie na sedun katia tiki every omunyina nsem and he's going to be the next leader of NDC ma oba na try crime unse na we interview obi wo fidie ne so oba na de ma wanya kakra obenya no 4 years you know onfa bi 2 years no de bi adidi eche beba beye between Asiedun Katia and Yura Kwabenado for the next 4 years to come. That unya message we. Minya message you enra najo. Minya message you enra najo, but there is young boy be or NDC ma. He's going to be a president one day or Ghana. Yes, I'm Jemfi. But on when ye a few way na ye room the next 4 years na there no when ye pa. On say oh future Obey president, yes, or future. Sami Jeff video mention. Oh, obey president. Ya what radio na near why radio one. Me can say me say John Dimelu. On can come and tune ye may head ya man for me catch it. And Sami Jim Fiasem we are making or consular form. I know me can radio one say I was second in Japan and a lead MPP 2024 election. Bomo money lead because Ombe imagine say sebi what he say okay yes, the spirit of MPP na yi Kennedy because Kennedy no nya na adwene mpo say obeba eba nu prekope no so obepre na o man for no ama de ba omi aba ombe report radio no so nam kai video no eda ho no eti 8 ni de omo ntimi ada na mo kan nsem na wo anka say ompe publicity ana ali ade omni ye say sebi nye nyina na ye pia bonte ye sha atade ye sha singlet wase the obi be ya nipa bepu akwenye obi an pesa ade it is sometimes na no me kan symbol radio we so say nipa oba asase su a o ma me wo a obechim wo be blessa sana wapia bonten no wo be ba benyina duru ba bi ne wasa akofo obile bi me frɛ na ware ano so be fa sa bele ni mu sa utie ya na watitim na ko utie anye ya otitimu sa na ebire twa to aba ene ye frɛ no owu disani ma we mi ense nipa ntimi nyimfiri na brabo ado nti your prophecy bi wonom na ye de ba abonten a aya ne ye pese obi betu hu anamo hwe na no de ya make say na na do last speech obema no parliament house stroke beche no anchi na ne bodyguard ogina nachi ebeche no and asem we ya make aye no make asem no within few days na de na si at that TikTok at a CCA
me can say within few days now him adio me say after me nya telephone call say adio we ya odi for waka de yempese besi na ye bet yes I had a call omutu wana mo ni ye betimi aye bibi ba na ye ntimi nya bibi for nipa tu na say mo dane to baby na say dane to baby o say to. And I am saying this and on the 8th January 2025 the year 2025 any 4 years a day anymore. Ghana you president for me, but I former. It's a young and Ali now me back I said you see 2012 no. The same thing basi the next 4 years a day anymore. On say so for be ni sunsun for be babontin say you Mahama obeko dwumadi na say o mo kishu so obesha ade akoko wom obi we can Ali say o man na atim no enipa ye afiri hunamu say ye afiri abochifo nyina akura ye bibia ansa na mato ade say abochifo o ko so mnyesu Ali nipa yi say nipa yi bibia hwe some years to come asori e friend asori emrantie na eba ne no youth na eba na Ali ebre bi ba de e friend asori o mbenim say asori o ba muni gidie wo bekono kwa nipa ni so go ne obi ape ba bi obewura ne shabre ba de having something the moment fan to nche ne na no ya na o was of Penyah kwese we akọ holidays we akọ Europe to aba na sisi adam de was so akọ Europe to aba ti wa akọ hono ba ya wo hwa adam di a profo ahyehyɛ no honam yani a we so preaching sisa na wo hye nipa nkuna na o ye adwuma because asetena mu no ene ma perfect pa ali ma ho ofe o emema no so bi ho ofe se nyame ye wadom na otu botom na nya bi pa tena wo nkyɛn sɛ yire a ali wo hye wo ba papa da wo nkyɛn a aya na stress odwina siso papa oda wo nkyɛn ma ade akyi a wadwene mu kura da wo ka sɛ nyansa wo won ba wan tan nya papa ni bia ne da wo nkyɛn bom won sɛ me ka sɛ why say hwe mani mu akyire ono eti ali ade om ne yɛ sɛ de ye conditional prophecy bia ne ye hu bibia eye yie but de ye unconditional no bibia ni wa wo ye fa ho a ebe yie me ka sɛ after 31st ye be record eja ewo kumase ha ana no me wo fia na opani anaju da so mo me kura na minim ana o minya message say kumase dwa ye den kwada so wa bra matna aka say on the 17th of March se kumase mpanifo ampa anya hu bibia anya keje tia be se o mo mfa hwe mfirim ye tra wa manasi masaka sa bubobura no bi su din awa santimam se not mofo obibi ye o mo mpem fidie no mo fantete wonom gata shinim obi anka ho hwe ba de ni be si awie na akwa eti se Ghana difo de ye hye ye perfume enye obi ya ne perfume tama manfo hye nkom se Mahama bewin no na ye de sa prophecy na about 2 years at the point so benya margin ode be win nyina na ye de aba abonten dada mimi wo Canada na manfo hye sa nkom na li ye de sa prophecy na ba abonten na me manfo hye nkom we bewin na me kasa ba oje e be hye na me kasa about tribal war 2025 ye be unity. And Maka said there is no kingdom that is stronger than the Ashanti kingdom. Ukosruba from we den. Also said the Usa. No denying. Omudi niama gu from ye afa ye gu for o ye hwan. Asantifo ni anwodi obomu wo memom do omoko. E memma no do omoko no so nya asantifo. Nti be de atwa form so. Eti edu ba bi won mali. De o hye nkom hye Mahama benya no ese Mahama enya awie atwam. Ba de na e de o man nanim after Mahama benya. Ado nti na me say Ghana fo ato abama no. But ne time when obenu ne ho so obeye president ye nyina ye hye nkom amanfo di atem se abamawie ba me ka se obenu ne ho was on timi nya bibia yi ahoyehia no abetum wa beto ahoyehiam oni bibi obetimi aye ne yie sesei bibia ni won mo obetimi aye ne yie maba omi anso ntra se obeba bio oba 10 obelusu 10 mon tribal MPP for wo bibi on be ya nipa mienu omo modin so ne align be kasa eno so mo nya because Mahama ebe man ba bi agina ena ni kina ya ye nyina beti wo Ghana ha I'm telling you echi so mo bibi o mo be ye na ni kina ya ni ya ni ya o mo nya kene de Japan life man na Dr. Kwabena do fo nso etie no betie na asopamu a ma want na because nipa no ne kwa akohia mu no onye nipa wo ye nipa nso onye nipa ye onipa ni bi won mo ye demigod half human half spirit apostle Joseph otikoko so omampani kofo chief imam sankrofo 9 we e da urade beto ne nsa from no se Ghana po wompo kro ni nyina be gina din wiem be gina din ensuo ento awiammo enso wiem entre
Ye onipa bi wo no ma obi ti say edu nkatia no no wo no mo kwa akodi akansi a na waboa ho because enya honamu ade nti ali nya say ye kan ne ahwa ma ade no asi sanity correct for the strength ni say na ho den pa and this why and this air crowd so mo de omo frank na be share asantinism ali na no mpena Ashanti region asem we ya waka no ma menkyira de kitwa bi mu ha na meti Angel FM na me say ade a ya asantefo de a ye kan say we ya asante ejapade under no circumstances on be man nodna abe lead wo mo because who call the history of the Ashanti kingdom now mo fan cheme the omni said the nodness no e yo masomfo it is Asantini dane ana no ne ba be somwa na chese ne hihye ya wo yeto ho no tum be gu nsa tia me kan se we na manfo di matel me se mo pa ma ba omi ankoda manhia ma yewura fa ne nansi ni so eda ni du a Asantefo na e beto aba no ye be gu nsa o be hye dem e be bo 5:30 na nsa no waka abai tamko me nkonkoto etri na chia the question ya obi say asese enti na me say se kwabenadofo wo bibi ho be ya 4 years than anim or more time per so the bon pay odi enya mpa yo na me ka ali election enya roman semo yansi rozo nkwa nkopetumi o ali yanfa tons nkopetumi o ado ti na nsuo fa osofo ba yama nananom akonfo na wo si opetumi okroma se o se yempa wan na ka kire o asole dem na omne nam ni nyina na de yakona after your point asole na nim de obi e woni fie yemfa mpa yempetumi anu de bia wontimi na ase obi foforo wadayem oh na de mpa ba ye katumi a ye di moja ne petumi ali read the Bible no Genesis to Revelation baby obi anya tumi bia no ritual sacrifice ko na de nti na onyankopon ka kire Abraham say odwan wo honom wampe o se kunba jafta ko ba no be chi ne ba tua ni ti di mawurade nyankopon wonni sunsumu asem a ana akotena waso obi sha me sofo de me kwa asori ayenton oyo so sofo kire buku ton watch the will of God volume 1 volume 2 volume 3 what to anu be almost be 1005 when you gidie wom obi nso akofa nwia yi mu ensuo no ade aye oyi watumi tim dia ma obi aton wo so anu be kwabo nsam gem bra wonim de oka eti eva mpa ye mpetumi ye de sacrifice na de petumi say no she mpa boni bia but kind of practical one afa no aka mpa na wa kire mu ye eti o mu pe bibia yo mu fa niam angu fom ye frafra honhom anuchi na du ba bi wo hwene ni hwedin wo se okono bedi nkugo okoye nsamanfre ko fre wo nyankopon difo yes am obi sa Samuel said dia me kondia na besi oso be ba be ka me ho wanim guase nyina ba wie ampa so okoye okoku di nkugo echi tumi sam no enye praise the Lord ali yanko hatagbeo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam papa na watchi busumi ye no bebo pa me fro bia afa ali o frem bia be telephone call ebi so kwan da ho anu aba ko ye bebo no papa ko is January e be ko obi beka se jahehye de common especially pebere it will find fans e dey na ma fi jahehye special ali the evil spirit all 2025 no no kuraja no de now ana 2024 election na e course no rituals na ye more into the earth no the law of the earth na sorry makasa 2025 nya afipa ma obia samom we dey also for say 2025 we be receive minim de bia de waya ama pe ade bi course okroma ho and obeshi obi o yesterday bia na ade ready than nsa started last year last 2 years na started ade ya wa sofo mienu om de sa ade na ba kroma sei obeshi obi bia o yesterday bia na sa ready ni bia den than nsa the da obi nsa na ono akwaji bia to onti ase o efina won tese ni sabi da li baba nsa oye adwuma Angel FM de me nso me de ni pass me me bi to me nsa afi we 2025 eniam adinam bia anye ade bi adinam bia anye eja ya sam a ye kan li kejeti aye nsolima wo hobio me 31st me gina ma so dem ka chem church members say until say eniam bia ye hwe anim kwan be ye oniam a wo dwom ye 100 for mu 75 go free o kodwa anu ayi bi agutachi na a good advice pa na de my tea from o kodwa anu ayi bi ye den na de ko fa niam na fa bi gu fie ko wontimi nton niam na gu store nim nyina no one day say dan kra na be han bi aka wa han bi ka na fa bi gu fie edu ba bi a ali hwa kroma shon o pe ba bi aduro say ye nto ye ho aduro wo pa ye o ba bi mienu na
ewuru baby a de di kan ye dwom wo ye dwom fro no mo no be yi magazine fro de aka ya solid dem wo wura nkrofo solid dem na ali se nyankopon yi bi musuma ya pia ka be hunu se ebi mu ye chira man so akonfo no mo aboko tu gina so dem enti dwana ya tim no ali entoma no edoso ena menyawa mese o menyawa mese di nipa timi di bone a di within the Ashanti region no eniema nipa ye no ano oden enti ali da bia am ka je wo si wo da sori wo sori ya no ahya atade no wapie obi se bonsam na o se wiase ali o tumi mienu ane ho oden wa asase su che tumi bia de di kan yo nyankopon tumi de toso mienu ye sika tumi etu da sori eniema mienu sa da so sori kwa koye adwuma ko pe sika anase bia wo ko ba bia ko pe ban boy ye nyankopon fi asa edi tumi we mienu no be kan bom na krashe a de banye edi 2025 no eniema afi we de ban enye mo da sani eti wo se wo hunu de da wanim entna o ma wadwuma nsai wie anu kina mbeka se radio so maka che wo dai na wo son dai na obi na wo da emfa fon frɛ me because me nyi sa da age no but wadwuma wo ye be se wadwuma no wo hye ni kina na emu eye den wo bon wo ban na make sure say dia o ye no e wo da achi a ali fra ni anhwɛ de wanim ni enka nkyerɛ wo because asɛm bi a ye kan bia onyame adom esi anya se fame na sebe ye pe ba ye kasa ya ne kasa kyerɛ banyansafo. So when it's more Prophet Roja, Abeka, Adagun from Wabo Randy's vacature, and I could walk here and seminal. Egu ho said the issue in Suo, Egu any personal. As more can ye, why you don't tell him, send us a honeyama. Tell your mamma, our comment section. I Penyah Block Media.